Khawvela mi hausa berber te ming chu an lo puang chuak le te der mai sap chunga in lo ngai thlak le shat vek to chu karing thona in mizo chungin I han chop chuak ve leng o heng mi hausa tak tak te an ming kan lam chhuat tur hi America mi an tam mera Khawvel pungpui deng chuak thei khopa mi thil ti thei te an ni Forbes magazine chuan April thlatir a Khawvela mi hausa berber te an chuin chian na chuan nikum ai khan a le chuangin an hausak na za thi apung ani ti an mu $2 trillion atangin $16.1 trillion line apung ani chu hengmi te hi uluk taka an tho rin na tele sum an de chwa na dan sang sang te zerchan nuwa hengmi som te hi America ram chung mai po ni lo Khawvel pumpuya mi hausa berte tia changam te chu an ni midang te lo ti dan photo angin ato pera tanga an hausak pung dan in dot zelin mi hausa berte ming hi kan ron tar lang ve don ani hengmi te hi te fung sang sanga te phot ni in an motor long lemziak nei te thleng thlengin chiar tel vek ani a atam bera chuan an sum don na zau lam le thopui nei te private company atanga asum faya poisa da khamna te company shat lar le an share nei zat thenga chut vek an ni a chuta an ma ni nge komna ma se an du thu nge anin nei ani mai ba ka an ma ni el tu te komna te po an nei bok government lama an legal le khapoi mo thu buai an nei le nei lo te thleng thlengin an chui zui boka legal filings offshore register te po an mai phal lo heng te fung te hi kan thusha na Forbes te ina an man animeya Khawvela mi hausa te fung hi adan le chui dan tam tak alo om artal dan chikhat cha om lo an ti thinka in beng ka ti vir thong nge poka be se ya tuna chuan atu te nge an thlan ho te chu ni reng reng han thre chuak don angum yang ato ber tren kan tran don ka ti kha Khawvel ha a hausa ber an thlan te zinga tel pheve nga chu Steve Ballmer ani in athil nei te atangin zale sompura $1 billion ani ama hi kumsom ru pakwa ani bok Steve Ballmer hi Microsoft CEO ti kha ni in ani hian kumtin do tho Khawvela mi hausa an chartel zinga hian aming hi alo ta lang ve theizia boka kumsang ni le somni pali atanga thlir le chuan prestige online a net worth hi $1 billion zale somthum pakhat ni in June sangni somni pali khan $1 billion zale sumnga pasari nein mi hausa berber te ming tlara parukna anipha a hemi kum hian Steve Ballmer chuan Microsoft Holding le AI a investment te mai ba ka cloud computing le infiam na lama asum chanem tak adon let le hian he ni na chel tur hi achan pui le ani amai ro chu tungkum sangni le somni panga February a khan a network hi zale somni pakhat $0.1 billion ni in USA mi hausa berta zinga somna ani patatowa kum somdi don Microsoft a tho lai khan sulnunga lea an sales le sum de chwa pungjat po athanem le ani US government le state somni tene na thubuai an nei po kha ama chinfel vek ni in cloud servicing lama mashrai tu le office zathum sumruk panga office 365 atho theina na thoklok ber ani bok sumdo na thar sang sang din chozelin abik takin data center division le Xbox entertainment te hi ama mu chwa liao liao an ni a tuna hian Steve Ballmer hi Los Angeles Clippers NBA team nei tu ni in Ballmer group ti muchuak tu zingami ani boka michan haite ta na malak na lama alar le a abik takin no pangten an malam hun thadeu an nei theinan Jan alana sa le ani tuna a net worth chu soito ang khan $1 billion za somthum pakhat ni in tuna hian Khawvela mi hausa berta zinga he ni na hi achel theipha ani Pakwana chuan Amancio Ortega ni in ani hi clothing thom no retailer Inditex ti nei tu ani a brand sang sang ashal chwa mai ba ka brand thar le lar tak zara ti chuak tu ani bok ani hian $1 billion zale somni pali lai lu bungra aneya Amancio Ortega hi Spanish business million tak ni in ama hian Inditex founder le an chairman ani boka
He company hi Zara, Bershka le Massimo Dutti brand teron chuan na ani bok. Tu na hian retire to ma se Inditex chairman ani lai a share 60-65% lai nei in a company share nei tu te zinga share nga ber ni na anei boka pontika gadea a executive chairman ni in company shanga investment anei bok. Real estate portfolio le sumfa investments lam khoi boka ama hi kumsom riat le pakwa ani. Amancio Ortega hian thil ti pui tham tak tak alo nei to a chungte chu ilo soile lokila ama hi fashion brand lian le Hlogber muchuak tu le chairman ni na chel ani a dor hi sang ruk lai mun sang sanga nen a hnuai na thok tu te hi singkwa sang ni anom mek bok ani Amancio Ortega hian Catholic Ocean Relief Organization Caritas Internationalist champuina atan euro million somni chuang adunei to boka Spain drama cancer detection cancer sha chwa na call zeli somli lai apebok henga thil ti te awang hian Spain sarkar point amaro Ortega chu Order of Civil Merit. Lanin hei hi civil mi te ina akotlang ta na athil ti cha ti te lom thu soina na pasal chani na knighthood and Spain lalina a pek chin hi ani a investment nei na te hi Tor Picasso Madrid a skyscraper ani a Epic Residences ti le Miami a hotel investment anei bok European ram hun sang real estate investment nein Paris, Berlin, Rome, Lisbon le London a te po anei bok hei baka hian Enagas company a 5% to euro million zani somra pakwa point somruk pali a aleya Red Electrica le Reed Energeticas Nacionais Energy company ve apo percentage engamozat share anei bok Amancio Ortega hian kumsang ni sompanga kan Bill Gates le pelin $1 billion somra chuang nen world's richest ni na alo chel to a kumkata chung khan a hausak na hi tlem shet shetin ni kumsang ni le somni pali khan pa som pakhat na puan alo ni to bok ani Mr Ortega hi anupui nen an apartment a corona a ancheng meka company lam thila ai nam noi to waklo nangin afanu Marta Ortega Perez chuan a hnungzuin Inditex company a chairwoman ni na achel thung ani Pariat na chuan Sergey Brin a mingtak Sergey Mikhailovich Brin hi Russian ni in American citizenship nei ani a ama hi American computer scientist ni in Larry Page nen khan Google hi an muchuak ani Alphabet Incorporation Alphabet Inc anti may president ni na achela hei hi Google chungkomi ani shareholder le member te thunun tu ni in Khawvel house berber te list achwa ma khan pakwana ni phatura ruat ani lain pariana zok dei alom te si athil nei hlu za jung jung chu chuan $1 billion za somthum pariat ani a kum somnga le pakhat mi ani Sergey Han Google company a nathok te chu return to office policy akalpui na sale a Google AI mason na lama su su tu ni in Google at nathok tu te chu kar khata ni thum tal chu office culturin a phut ani hei hi kar khata da kar somruk ti na ani Gemini project anti hi tun lai tak chona boy pui viawa Gemini project hi Google AI a chatbox chat GPT tluk ang khani mei amang tu te ne na income thei tur le anma mo thil sha du apyang shi tura AI siam zinga mi ani AI lampang mei ba ka Sergey Han Brin Woji CCK Foundation mangin Parkinson's na navete tan research le global project ka te nasatake na tanpui china Google mason the nan a thei top achwa tak zet ani Pasarina chuan Larry Page soitwang khan Larry Page hi Sergey ne na Google muchwak tu te zingami kha ania achampa hi alepel law ani ama hi Page rank algorithm developer ni in AI le Google company thlanchhuah nana anung do tu ber ani a atrampa Sergey nei ha tun laia thil changkang tak tak ti chuak tu le kan web search ti te changtlung zel tur ani a hian mani nen boy puina sa hle ani Larry hi kumsom nga pani mi ni in Google Alphabet developer ani kan ti to kha Larry Page athil nei hlu za chu $1 billion za le somli pali ani assume that chwa na te hi Google le ama company shan Alphabet Incorporation te anni a tuna hian Kitty Hawk le opener a investment nei bokin hei hi card thlok thei tura company din te anni
Parukna chuan Warren Buffett Warren hi kumsum kwa palimi ni in investor ro puile philanthropist ania Berkshire Hathaway CEO ania he company hi textual manufacturer ni in multinational company in Zomcom Omaha le Nebraska te munpui anne ani athil nei nu za zong chu chuan dollar billion za somnga le pali ane ani ama hi Miracle of Omaha ti hiana chalania achan dera po investment thiam rom pui lu tu chwa lu tu kani wang ania an ngai dan phei chuanin tuna asum nei hi adam chu le tlem te thlenga dai to shim shim ani ti ni kumsang kha jikwa somria puruk atang to khan billionaire ni na hi alo chel phadei to a sangni ne sompakhat khan presidential medal of freedom lan alo ni to ani helo man hi civil tan lo man sam ber lan the ni in president nge na apek ani a adong tu chu America ram mei ni lo Khawvel pumpui chomdo na na tran la tu le tho lok ber tu ni na entira ram himna amamo tele mimal thil tha ti za te hi helo mandong tur hian an chui chwa vek masachin midang ta champui hi anna tho te zinga ro pui ber ani ba ka ama in mi chan hai jok te atana champui na pek hi awar hle a hei hi Bills and Melinda Gates Foundation kal tlang hian a tho na se hle ani heta hian anei zong zong za a thena somkwa pakwa percentage chu apek tur thu alo tiam to bok mi hausa tak tak te hi kan chui chuan bultra na te hi hote atang hian no ti ve phong thina piampui thiam na chun hite me ma se beidon lo le malam panzel hi ramro pui kan thleng theina zok tur lo ni phong thin ti lo she thar liang o pangana chuan Bernard Arnold hepa hi chu shalo kadam lowang tro kan trevekem mo kumsum sari le parukni in Bernard Arnold hi Khawvel le thomna designer lar tak company te chairman le CEO ani a brand lar tak te Louis Vuitton Christian Dior Moet and Chandon le Hennessy LVMH company anti hi ani a he company hian Khawvel design le brand tha tak te inzom khomin luxury items kan ti mai na le moi tak te siam chuak tu le azuar tu ani ama hi kumsum sari le puruk mi ni in French ani a Catholic ru tak ani bok abung ranei za chut khom chu dollar billion za le sumsari le pariat ani a Khawvelina angai san bung ro hlu tak nei tu company CEO le chairman ani angin azau na thokna se hle a kumsang kha jikwa somria pali khan Christian Dior chu lein kumsang kha jikwa somria pasari khan ama company nge LVMH chu adinta ani bungraman to le changkang tak siam chwa ba ka investment lama thiam tak ani boka LVMH lama hlok na mashrai tu ani Bernard Arnold hen Khawvel mi house ber ni na ming a hiya pakhat na mun hi milangsar tak dang te na anin chu chok zok chena ne a ami elpui ber te chu Elon Musk le Jeff Bezos te ni in amairo chu tun chum chu panga na ain ham tang trok ani he Bernard hian tuna hian LVMH company a ani na chukum kodang achel le tu thur soin he company shareholder te in an puma wangin maximum age limit kum samsari emosari nga ani ti chin chu Bernard Arnold wangin kum sumriat achanga riat nga thleng a ansiam chet pha ani Palina chuan Larry Ellison Oracle Co-operation Company co-founder le CEO ni in American sumdong le investment lama ming cher pha te zinga mi ani a anei hlut za chu khom chu dollar billion za somkwa le pahni ani he a company hian database management enterprise software cloud computing tele artificial intelligence analytics te boipui tu ani a an software te hian data chu amang tu ina ati ngai kherlova ama ina alo chinfel theinan ati tu software siam chuak tu te anni Larry hi kumsomria pakhat mi ni in niro khopuya lo pianga ama kan shat na ber chu athil siam chwa tele technology lama mashwai tu ani na te achang hian ani database management ron ti changtlung tu ni in Oracle ti company lo chwa na po hi ani a an CEO le founder ani mai ba ka nasataka tech lama Khawvel ti mason tu ani bok a company thanpui zelin cloud computing AI tele tilthar sang te mersha tira company ramzauna na malatu ber ani bok company dang tepo nein hengti hi Sun Microsystems le Civil Systems teni in Oracle Corporation portfolio ti changtung zel anibok athil nei te a hian Hawaiian Island lanai anti chu ama ta ni in heta hian renewable energy man non le thei chakna anti te
zirchian na le malak na anei boka environment development le humhal lama athok hlok le bok ani Leria hian long in thlanchhuah nuam ati hle a hetianga in ti siak na te han voi tam tak lo tel to in loman te po alo dong ve chok to ani investment lama po adwai lo hle a tuna project lar tak Tesla a khan sum chhanem tok tak atho boka NetSuite po Oracle company a lak du na turin somthum panga percentage 35% lai share ane bok michan hai te ta na chanpuina pek alo nei no to boka heng athil ti hawa chuan University of California for Cancer Research and Lawrence J. Ellison Institute for Transformative Medicine adin bok ani chubaka Friends of Israel Defense Forces tenena sumchantem taka puin shisel na lam welfare le zirna mun te siamin heng mi te hi non-political non-military organization ani social workers ani bermeito Ellison Ham project running healthcare technology bultran na tour cancer ankle dan tour changtlung tak chopchwa tum na ai nam noi boka amai ro chu kum sangni le somni pali khan he project hi bansan ani lau ani kum sangni le somni pali khan Ellison hi 100 most influential people in the world Times magazine chuan alo tel to a Oracle organization na ani na ngai la chelin company ta na mason na tur le tangkai zoka mi puina an man thein tur boy puin na hi ala thok tang ani pathumna chuan Jeff Bezos kalam dikem o Jeff Bezos hi shelo kanom no wangtro he pai ju khove pum pui lar nya shelo kanom mi ha kumsom ruk pakhat mi ni in athil lu nei za $2 billion ani le sompanga ni a ama hi kan shiat lan ber chu internet kaltlanga bazar na kan ti mai Amazon muchwak tu kha ani Blue Origin aerospace company a muchwak le a the Washington Post chuan hei hi leibokin executive chairman of Amazon ani mek ani Climate change Khawvel siklesa in thak danglam na salut tukti kyan na le humhal na lama ma alal na sa le a company muchwa Amazon ti changtung zel ti lawa chuan ama Bezos Earth Found kaltlangin environmental conservation lama atho hlok hle bok kum sangkhajikwa somriat le puru khan Princeton University achanga graduate in electrical engineering le computer science lama degree anei boka Amazon hi sangkhajikwa somkwa pali kuma amu chwa ni in online bookstore achangin global e-commerce lian tak aram zawa cloud computing AI ti thlengin achangtlung ani Aerospace manufacturer le space light puitu company Blue Origin hi kum sang ni khan muchwa ani le a he a company ina atumber chu Khawvel a resources le hausakna mishing te na kan manzo lo nana mundang space planet multiplanetary ti chu he kan Khawvel ang tluk planet dang om tur sang zon chwa ani a hei hi resource reservation te na tur ro man ani the Washington Post hi $1 billion ni somnga lain kumsang ni som pathum khan a leile a chanchin bu internet lama chhar thei tur ang chiang ho kha a chhop chhuak nem lebok ani Ama capital firm hian Google, Unity, Biotechnology le Grail ate invest in share anei nualbok Altos Lab sangni somni pakhat chu damdoi in enkol na thazok mu chwa theina turni in Trampuina petu ta zinga mi anibok Jeff Han Amazon CEO ani na chu July sangni somni pakhat khan abanchana tuna Han executive chairman of the Amazon board ni in ama tuina lampang konga ahun tamjok amang thin ani Panina chuan Mark Zuckerberg hepatali chu kan chevek tawng tro in chaloma Mark Zuckerberg hi kumsom limi ni in ama hi social media ta zinga chuak masaper Facebook muchwak tu ania Chan Zuckerberg initiative hi anupui Priscilla Chen na anmu chwa anibok he initiative na atumber chu malam hun zel tak nele midangte zong ta na engkim in mil le in tluklan na du na ania kalphung chi sang nein an tumber ero science education zirna lampang le digna justice kanti te hi tu tan po man the tur tranpui ngai tranpui tu mi anni shisel na lama in tluklan na mai ba ka education zirna le scientific research te energy chungchang te chu an ngai poimo hle bok ani
abung ronei za chu khom chu dollar billion zahni le somporuk ni in a co-founder of Facebook le Meta a an CEO ani Mark Zuckerberg khan billionaire ni na hi a lo ma le a hi a chan po Khawvel pumpui na a man tak inkom hlimna thu thedar na social media min hmel sha tir tu Facebook co-founder ani wang ani he app hi atira khachwan Facebook hi Harvard University a zirlai te thupoimo in thon na tura duan ani a social networking internet kaltlanga income le inpo zok na zirlai titan liao siam ani bok kumsang ni le pali February ni li a khan Mark Zuckerberg and Facebook chu ti chwakin a be chan na chu university zirlai te na in hmel tlan na ata na duan ani a nuwa rebranding ni in a ya siam danglam le in Facebook chu Meta ti ni in hei hi metaverse lama mason na kailon masaber ata na adu wang ania marka po hian midang te chan pui awar hle a anupui Priscilla Janet po anu mingchoin Jan Zuckerberg Initiative Organization mi chan pui na chu an din du na atumber chu mi zongzong ta na education healthcare le community building siamte an da poimo hle a hei hi an tumber po chu ni marka hi a hlotling hle nangin vohenga maza chu khina lo ni ve to thowa hengan thu buai kal ho shim kan shat to ta chu Cambridge Analytical scandal anti te khani in Facebook ina user data among tu te chanchin kim chang aven that lo thu a te ani Facebook nei tu amo siam chhuak ni tu dik tak ni na inchu na po buai na alo tok tho boka intellectual property anti chungchanga te thu buai alaka thelu alo ni to bok ani kumsang ni le sompariak khan user data le til dang wangin US Congress ma angai dam po alo deal to bok Mark in New York achangalo piangin Ardsley High School Phillips Exeter Academy le Harvard University ate alozir to a amairo chu University akalai khan Facebook hi amu chwa awangin azir zar talo athil siam chwa chu ti changtung tu tur zokin kumsom ni pathum mi ni in university hi achwa sona Markian May sompakwa sangni sompani khan nupui nei in ani hi Chinese Vietnamese ani a fa pani Maxima le Auguste anne ani Markian CEO le chairman Nikopin Meta platforms a na athok meka he adwan thar Meta hian Instagram le WhatsApp te po an lo chwana khania he na ti lawa chwana no puine na andin organization a midang champuina na athok thin ani tuna chuan pakhat na Elon Musk hei hi chu lo ring digin on pho kharing tunlaya social media le community lama milar le shia tak ani a ani hi Tesla company mu chuak tu le CEO ni mekin kumsom nga pani mi ni in ama hi sumdong mi ani a mi puisha a lo na chan po athil ti vel hi enge akal phung pa nga yang ni lo ai venturistic til min alo ti to sang kha chu ative vaklo ama danangin akal ka hanti do na minyang enga opportunity se anei hlutza chu khom chu dollar billions thum som ni pani lai ni in ani hi Forbes magazine chuan Khawvel mi hausa ber te zinga pakhat na ani tir ani Elon hi Tesla company a invest in SpaceX co-founder le CEO anibok South Africa Pretoria atrangaron salian ania Elon Musk hian hlotlin na engamoza nei in chung ta chu kumsom ni palimi ni in sangkhajikwa somkwa panga khan zip chu ti chu auna pa Kimball Musk le Greg Corinen huchwakin hei hi online city guide newspaper industry te hu man atan duan na ni a map te le kong ming chi sang te le sum don na lampang ming directory te osam takasha theina na ti ani kumsang khajikwa sum kwa pakwa khan compact company in $1 million zathum le pasari in alei chon sak X.com hi kumsomni pariat mi ani nuwa amuchuak le a online banking le payment platform ni in checking te savings account te anwai pui hei hi a nuwa peer to peer payment ti in ankal pui le a hei hi Confinity company ne na infinin sangni le pakhat khan PayPal ti an hmang PayPal anga po chuni se he sumdo na atana man ro hi man aul sam em awangin mangtu te po an lo thanem pha le a he ta tang hian in lok na satak amu pha bok ani
kumsang ni le pahni a khan eBay chuan $1 billion 1.5 pakhat point panga alei sakin hei hian Elon Musk chu mi hausa taka asiam bel cha le a kumsum thum pakhat mi ani in SpaceX muchuak le in hei hi Khawvel pon lam zir chian na le thil dang akai hnoite an buai pui na ni in project shang dominant space launch provider launch vehicle man non the te Starlink satellite communication may baka Starship development te an buai puya hei company a hian Khawvel la a masaber ni na hi an lo chen fo mea pakhat na chuan private company liquid fuel rocket cap chuak thei masaber ni a commercial company ISS a spaceship drum masaber poni in record break hel kopin he SpaceX hian rocket somruk pakhat lai sangni le pani khan lo kap chuak to bok ani tuna project am boy pui per chu Starship testing te Polaris program mission te space flight the na capabilities zir chian na NASA Artemis program te ni in he program hi tha a hun khwara nakin na Marsa han chil thei dan tur zu chil masaka adotami valakli angkha khatyang dhanna program kha ani deuh mai tuna hian Elon Musk hian kopui nei lo na in nia fa pali lai nei to min lo she thiam don nia pali ni lovin so pakhat tur zo kani ate CEO ni in ex formerly Twitter nei tu ani boka Department of Government Efficiency head ani bok XAI founder po hi ani tel boka ni na hi nga angrang hle a chu wangin ani boka ti hi atam lo thailo ani Elon Musk ki kum sang ni le somni pakhat atang khan mi hausa te zinga a ming hi lamri fo alo ni to a tuna Forbes magazine ina achu chwa an ronti chwa a chuan a net worth hi $1 billion zathum somli panga ni in tunai han Khawvel mi hausa ber ni na pakhat na ani macbook ani khazong kha Khawvela mi hausa tak te ming kan ron soi chwa thei te chu ani a himin lo ngai thla sak awangin kan lom hle a video hi like pe ula du thu engemo in ne chang comment a te khanin lo chu mai ula adot le a kanin mule thau don nya o ale ani phot ule kan lo me